ndengo zona kukira kwa byona tujyahamara amago kugira ngo twenda kuganira ihangarite Uganda neshonga zitwata nimba simura kimwe mwe bari munonga bo kuri GNTV mwe bari munonga ko kutureba kandi tujya kubahanuza ngo tugomba tubahereza mu miringo yona mwe barakutekaho TV yanyu imahanda yona abo kuhatwina na mobile app yitu kubantu no basa kutureberaho kandi GNTV mobile app no downloading ha Play Store yawe za kugiteka umusumbu ngo kubatine screen yacu kashoboye data iki government ninga hangarite byakozere no kugira ngo atleast bintu byono buhereza ukabasa kwika kandi hatari internet naho no harunda na hace nahabwe cyo real wabano basa kutekaho data atleast no basa kubano turebera on handi tari yemenyendisha kishe bize munonga dagasubwa benangambira ngo aha kubaro ko wabo nabana tureba kandi akuturebera ha TV na turebera hasumuye so ejo none credit no wena aja indirectly akabe na sima nari no kugirumisha ekamaze ntwaro mu cyogu kwakira bunyi no mu studios nza kutandika na mnywana wanje kandi Elda uti no studios afande James Mwesi Jeguna RCC ahabwa state nyine yiturumu yambarara na kwakira fa ayobore munonga mwan EDGAR tayisa na TV tayisa tosha nyenda kwakira batabana banja bana bishukuru banje tosha buntaramana baha imanyano bazakushaje migere konkati gere mbo hazo kubasharinga twanstaho mugira mu bija kumari hamba tigumari cyo kuba romansa nogero tebega tugende of course obusinge bwe nari mu yaretse n'uburungi munonga ngo tukatabona bo kutumari hamba bazaha nambwe bajya kugandere buraya bagandere y'Amerika bagandere bawe bagandere ba people's president abari kutegeka bikeka okay babare kwijafande kandi nikiro je sabiti yagenze tandebire uburyo umbemisho muri biharwe visit ninga information tije ko no kushobora sabiti yawutambire kandi cyo chikuru sabiti yanjye tambirege abantu abene bagarirayo abana babo mu mashomero kandi twagira umugisha babagarirayo sefre tukatungire kizu cyona abana baragaruka mu mashomero nambarira yago mu rusingi barasite tugume rusingi bwingi bayiwe nyenda kubasima abanyambarira nyenda kusima bibiyo kwerinda bo mu rembo rwambarira mukurikira kimwe mu Christmas twamutuye n'ubusingi bitegezo kandi kubaragaza mu busingi bwo Rwanda ko azirongazi nari mu kinyamuri well no afande kwa kugamba kandi aho real fikizangana nabo kubona munonga yagamba kutandika numbiro bikuru na hati nangwa atakenda kumwana kuza ejo yake mu rumbara ejo na munongo mustito ugereje n'ekende tweke bingi egabere kwatsewe nyamishwa nigenda nikira twinamatsiko ngumukanya kakebereza kwa yawe so hato operating ku nomare za rufara zikigura mabucyane zikora atukuri nomare munonga abo kuba emyanye rwire tweke rwire pikikindi konke tweke kurire bigwirwe cyo kurebera umuhati noza hariyo ubona kanyama ubona ufite ubona kareba ngo okufundikira abantu ukabafundikira kimwe babasha kubona kukiro kuwako ahubwo abarisa abantu bakunda amatungo gabo wabaha obusinge bwo kugira ngo berinde bayiwe niberinde no kukiriko kutubarinda okay uwa nonga fande kandi nigusimira kimwe nigusima hagwe nshonga yo no twara mu nshonga zitu zenyine zambarara we no kutebekana sa kandi we bari no kundi hangari yawe nka Elda kandi we bari nakumwana utulize kitinisa naguma ningwe tariyare okija twasagarira abantu nija kuba ningaruka ekanyakire mwana wanje damabasi aneroya ikibina naguma nagira ngo numureka kigambirire nakwakira bari kwisha amwe bari munongo mutebekana sa program kanja turuke kumukunya n'ibintu noza kushaka nahindura EDGAR AKAMPA we bari munonga umutebekana sa program eji Omushana Gw'Ebyobutegyeki n'intangirira barunja bari no batureba program eji yamani
kandi ndebaza kugumana batanga misho kandi kushobora enjonga kuzukutambura omwihanga niyebaza panelist batahibanje kandi nimbatangirira dagarase enkunzi yabingi shijo okugamba amazima tukweta bitter truth agataka amazima kutugira amazima agakusharira of course harimo abija kwe mari hamba ngo bashitenesa okuya yagande omzaira kuija kukuija kuganira hamba ati bona nimbatangirira ara sisi nimwebaza abwe cyanga kitu wa the corruption ekiro ninjira kubugamba umurimba romu yakutwara na muno office z'abantu abintaragamba habo komeshonga zimwe ziri subjudice as I think konka ubishite sabwa na RCC madarasa tahamu zishomera abashaba karobinga fence y'amatafari bareta katimu zisente bazirya urutinda bakimunu barurira hesente Mosque Road rukuto shaba karya sente zikurengo mu 1 billion baruda ivatinga na irwa ibiro bine kushika turwakora ki turwakayo na nebindi konka hacha security riyaragerezeho umuchwike na corruption waba otuyiro murumbarira wa ijukambara yito yo kumanya kareba number rate there must be a very huge difference abo kwandi umwe abantu abatwira hariya ekintu cya corruption na kucyako bakirimo kuba nihanga kirumu no president yo na Rwanda nayo konka trist no reba ngo rate ina ko corrupt ngo cyendi so ntumushaba agumezaho kandi ayongere mu amani abanyambara bamutire hiri irisho ry'amani ije myaka yari mutekere myaka kugira ngo we nkawe he can be corrupt aho kuba mu rujungu bagera ngo umuntu cyako myaka ije approaching the evening of his life so ntumushaba ikintu akitebekane seje badagara saba baza kuchikwata kibe iyo kirigire kibe kirije umunozo kuno yo hari obushuma bw'amani iwe to kirumu ara sizo bwari ya umunozo tantu bigamba ngo after nawe bushuma bw'amataka buri ya rate y'amani na nebindi so agumeza ndukwendera umusabi iteje habiremo ibintu byingi konka aba national unity platform ninga shabanya Uganda majority abo kubana bo binja bakagera change na muno aba people power movement barugereyo bafuna credit y'amani in a documentary ebyo bintu byabire baho government eje byabire ikora tera abantu detention without trial political prisoners abakirwe mu chome for more than 3 years now abantu batira amasasi umwaka gw'2018 abayasini kauma visire in cold blood ebyo bintu byona abantu bakanda babikwatasi bakumangu babikorra konka the world is not watching so ebyo bintu bakija babigita bakora mu documentary bagita Bobby Wine the people's president ubushuma bw'akaruru bayababise noma umukaruru aho abashaba bakagenda bareta strategy go kubizene bigo bururu amabox bakabana bagatwara mu mabaraks na hata akayuza YouTube zikiri nimbasa scrolling iranga koreka abanyamahe bakutikinga umushija w'inkofira bakumutikinga ebyo byona hata bargiye bakora ki babiteka in a single documentary babyorekense ati ejo documentary ekija nominatinga as the best political movie omunsi yono of course na films ezindi abo kuba despotism na poor governance teryo mu Uganda honka ryo namahanga gandi konka insi yone ikireze ngo Uganda ito turukubi we are the worst so bad governance ebyo bingamba in terms of democracy poor governance mbwe so esiona ikirize ninga huwa bibare no bikirize of course ebire nigoko kureba World Cup hatu wajora ngwihanga nka France yatwara World Cup hati bo Uganda tokaruga y'umunyu France ni mutero mu kapira nuwari kuba yatwara chikopo chensi yona so nomination zibire ziriyezensi yona bakureba ni hanga ki eribategekere kubi as they are looking into these documentaries and Uganda
nayo hati ni achievement. So this is a very big achievement abokuba. Congratulations. Thank you so much. Abokuba, it came with a sense of security. Hati tuhura to a certain extent. Abanya-Uganda we are somehow secure. Abashije bacengera ngo ibintu bakora ensiona nekora ki nebareba. Hati no polisi yaza kwiyahembundu kutera ngo umuntu ngababisi ebitire Kampala. Shaka yakagera ngo the police has a right to shoot and kill you. Hati ibintu nana ati no kuchikora. Kuba nana mangu really the world is watching. So that was a milestone. Cyamuheru tushabera batahi bitwa ba FDC. Ndebero weshtenzaho na rebose mu Uganda yaruga yagera ngo icyo kibina naza kucyurugamo next year. Kungantu muhajira bo kuba ejikahinduke ngora ya NRM ko bari muhajira government age abo kuba their mission is political parties kuzize tubarazacira umutima murungi. So their mission has been okuzihezaho abantu mbweno life presidents UPC bajitwara DP bajigura hata FDC ejo nayo bagihereze na nabari bibona nango nyunka basi in my mind nimbatero muranga nguyo FDC genze bazenga bona bargeyo tukore haryo batakagenze kandi bo bagenze haryo batakagenze. Okay abasi urukumarira bona bargeyo ndukumarira nywenkanye azabasi nyweni ndeba ngu ati yonka DP nore even the president of DP bakamuhana no murumo mwenari. So that's no longer a political party erukurwanira for change ninga shumunya Uganda onyigirwe. So the same applies to FDC nanabasigire yababandi nyewe in my mind nindeba ngu a political party FDC abashaba agitira kimotoka baryo bagivuga kugitwara ahiba kwenda. So but it is bad. Uganda this state is in a multi-party system. And indeed but you multi-party. So multi-party is very malis. I think it can NUP yo bakagera ngo abashaka kubara bakabanza kukoma abantu bakuma kubara koma abantu bona bakahwero mbihome everyone will fear bakuma kubarita abantu bona nabaza kutita ngabyo nabyanga kora nijagaruka kugarukira webare konkano boro tanshobora icyo mwakivinge wanyuma yo kusinga ibimusingire abazukinga very kanachkereza icyo kintu cyongireho kiyaha mu Uganda natureba umubyinyi niza kukaye single point cyongireho a sense of protection. No one otero mucyara wawo munjo kingereho akatere nduru bani babona bakija bakemera mu maderisa na numubwije bakatandika kurebe kiriyo kigendo misho munjo mubasaptina kwiyayo kongera kutero mucyaro. So ecyo kintu kitorekere urango notara muteza bari no njafana ngazi Douglas asimwe ibingira nakwakira bari kwija yobare so ensiyona mishe gatira yobare digowitini Douglas nkubetayo batavuza basi ndako ngenda kutangira batayi banje abo nditayi apa kongera mukama hapano ntangira mukuru. It's my first time kuija nawe kubwa ria urabita mukanga ujogu meshi mustamira hande bomwe niwe tukakuya yo kwa hori nyenda kutangira bari kutureba kandi kwebazana management ogumaneterezo mu kishogu tukija hakusomesi yanga abo kuba omukwiciriza kwititwe tumangwe bigambe bye bituru kugamba bine kibiru kuza kuhindura ahandi gateka yo bari kutureba abakigwejegire naba RCC bayidaho hati 20 je kusomesa na RCC bitemwe batakumanya. For example ita kuchimangu y'igisho niyo kusomesa abantu na mangu niyo kumara abantu ihamba konka imwe bakutureba nyenda kubisi yakatuka obesti ni sokote ba RCC bayi bari mu myaka yite. In fact bo bakari bari nabato munonga kuba kwasura umuhanda baza ruwe obesti sokote yatahata n'abazana bakatemba atinja kubasanga yo kweruwero ngarike nkoreki mbasigeyo mu kibera. But unfortunately ayagambere kubasuga mu kibera nerizo tukumanya hari ababemba cyangwa bakusuga mu kibera nibo bari batwebembire konka ko kuba kugira ngo abantu tubakwegera mbiyafana arasisi nurewe naci turiba kabumuzano narengatika ngo turi mu katemba bakumanya ngo byabatizo gushakira izoba nibyo turiyone tugamba nabone bagomuzana tarama ne mu komba rihamwe. So
iwa kutureba ati n'ukwendo kw'amani abo barasisa bamwe cyo bareta no kubamara amani kutigatiga mu impindu kigiterano kugarasisi nyongana muhira assurance impindukana yabaho tuje kubareka bazafamu zabo tubinobuzo tuje kubareka kureka iki twenda tubegese kuba kwebembera ihanga iki baremere omyaka 20 ejo point no dagateka mwene mwene style y'ukwiza kwebembera different nuko yabo EDGAR yenda mukama kuhangaze ubwo mu kitegereze kandi biza kukireba nabo benyini barakireba icya kabiri RCC ubu nakufunire abantu ba Katete Masha Isingiro bantu bo bakaherera kureba services ubwire bwa Wilson tumwine nubwo twakorwaho kakoransa kabinkargaho gakahika St Mary's ni RCC no kamayi sabantu ba Katete na nebicike ibintu bagira kana party ya city abenshi bono basigwenyima icya kabiri abo kuba babembarigera handindo zabeze zagwiremo shineze mwafireho namwe n'abataka bacitebero tuye kwasire twakora akatindo kito hansa hake bigere ako government nkabagera ngo mwari mwategeza government mwe ne myaka 10 kubashanga mukanye ndakwibaza abataka bacitebero icyo tuye kwasire n'abakuruganya mitanga twagera ngo katukora katinda kakahansa hatasu tugument turabaho nebigere government y'abatumango of course katembe mfudutera tushangaye then concern yabe ndizo RCC kandi inkwenda ngo otekateke ho muno aho kuba ayimfutamburira nimvuramba kwibaza munongo ko Rwanda senguzi kubwe ya side yo witaha Katete cyaremere orutindo rwabe bahereze kukozesa miliyoni zizabizishobo mu kikumi rukamara mezi macenka mukaga rwagaruka rwacweka of recent barkozise almost millions mukaga kukora rehabilitation ni mango y'edigano kimanya ngo munyamakuru unfortunately RCC ni mango ko muhando ko witari yo mucucu munonga to kucira kuraba yo munonga konka rugarikire rwacweka ubezwa eri bahirize fite community mukaga takawire edigarika kushika ni manya hakurabera imbuteze yeninze meza kucira kuraba kongorwo witu kuno jangu na reba millions mukaga zereze kutebwa RCC ninja no kimanya millions mukaga zereze kutebwa ho nerizo barugarikire rwagoraki rwacwika muri RCC tukushaba turukwenda mukantu garike turemiyo zizindi mukaga ngo zagenda ogumano esonga y'indezo really important yana ije kutika muri yana itite tumangu saida boko of course twine meya no chokureba takucarana kumugambira konga mwe na RCC muna tumwine abukuba ashatite wari bamba tufaho nakujya ngakora za kutwashembere kufuna naka Wilson tumwine konga ni emya bisanja bibiri byaza kuwa tine kibara tukorire saide abantu sinipora ngo bo bakafune mbuto abazimanyise kuriya zakakoba ukwara sisi nakunda munonga ngo nisente zashagera niyo bazitire mwe nitoko tukasigara ko nkabana befuza kandi mango aryorira karyabo bonarisia meibara sisi ubari tukiza isheme kubari nitwe tugire ekitwakora nwaje dasimwe Douglas ibinjira ndira kariyo muntu waburizo kandi binjira bamanya karwane rihanga ryawe abantu bari yakwisha Oba Douglas oba nakwisha Evans buriyo misho no munyantungamo kandi ni akwakira we bari kwijo no mu rwo kubanza kuzahashoheji nabandi gace gamera sisi yaheru ntogo no munyantungamo umunya NR mukiwe ko nkatwe no warigiriya Patriotic League of Uganda nakwakira we bari muno and PLU please mwana bagenda pirao okay umutagaza program mukuru EDGAR abakutureba GNTV no muri Rwanda bwo kubanza kwija TV ji bonkantwiri ningireba kandi ba followinga cyashemeza munongo kushitama na RCC mu ishengireri RCC toni mureba banyana banje kandi abe myaka yanje nabashemererwa nwanye tebanize byo misho kwesima ni ndigo mugombora yantungamo umucyari cyo kweta muri isa kandi nyowe niyo muhagizi wa PLU Patriotic League of Uganda ejuniya nyumwazyo bakireba konka itwe iteka hereze sandisha tube tujyo muri MK movement hazito tuyabana abari no bonchi bwa NRM mbweni itwe haten chekisinde kintu konka nashashanya abanywana banje baryamba tonzya habo kuba
wana ureba ngo mwana ariyo nagamba na RCC ariyo namureba ata face yese namazima tushimire kwa tuyino businge bonka obusinge mbwenu NRM obusinge buyarese obusinge mbwenu ikitinka makunda kigambe kushanga omuntu no wa manyana biha hano wa nupu manya no wachi konka okashanga ina RCC ka obwo no businge obwo NRM yaresere obwo no businge obushemere no kwebaza obwo no businge hatwara rgana kwa tomhanda na ataha kino ramkwati obwo no businge obwo NRM yaresere obushemere kwantu gisimira kandi tukajebaza nangwa nitwe obwenje bwito butwine ningashinko bwaba bakabureta bakabugitare NRM tukongera kugenda mu misho bite NRM iba bugitabo imwe ko kugirikiremo ate nyine no nanisha shone ya nanisha bakunda n'ingenda bora cyasabwa Evans no mu rugo rwo kubanza n'ingenda tumuhereze ebere kunangira konka iki nagenda kubuza kandi cy'abantu bakiri kwebuza iworo de simbo yawe hatene cyuncu RCC na NRM nyobe hindu kumanya ni basi basically kuko no gamba umwami EDGAR abataka mutabatabiri ni kero mukuzo mu church kushoma okay batigira ngo gwarahanga no bunyabushata hanga tata hango mwana hango muri cyo kwera niye NRM yabane. Just close with the question ayo GNTV releasing life. I think it's so important because omurama gwitu nebyona konka nyine kibuzo tinkumanya obejo ni no opinion ninga na fact nanishabara sisa clearing insione rukumureba is it your opinion because he has given by the way when Piero is with NRM Piero you ababa kwero babacherere twacheze ni byombi opinion fact how igineminyeto imyeto ya movement eriko mobilizingira movement ako abagizire mbwenu baragisaba barasisaba abakuzire bobe yabarangu ito twire kuzira butwireho tukazaraga nuko bakusteka teka mwene tukeneze muza kuritana nazo nyine kibuzo cyamwe oro kukibuzo kibuzo RCC okay aza turwe mu kamera so mwenu Piero you Patriotic League of Uganda their major aim akuba nyinimba kuratera munonga no kureto weshtinisa muhozkine rugaba to be the next president of Uganda. So is that the NRM ideology pana unini okureta no manyise nukureta weshtinisa general muhozkine rugaba to be the next president of Uganda? No ite tukora politics zanyoze kureta. So that's your plan. Plan yitu no kugira ngo movement ezeri haza iki kibini cyo rugamba kiri mu geno mpuzi kene rugaba weka in case of kugena twamani maybe omuriyecyo kandi nawe yasi patriotism manyene yi rekore patriotism mu case muhozi kene rugaba ate kuyakwisha wanobuza Piero you kuyakwisha cyo nekizo kuyakwisha abanyarwanda bamushemba tari mukizo kwakwijogu abanyarwanda bamushemba tari mukizo kwakugira ngo akenge ni wokeyungaho takaba mukizo GNTV inheritance y'ahantu baganda inheritance not a transition but inheritance reka bakiruka bakamutora president murebe ko muri Uganda case closed. Evans esabiti yawe tamuri esabiti yanjye tambire cyo mukuru mutegansa program abo kuba wagamba uko RCC yagamba twe mukumurira abana kandi abana bagenzere mu mashomero nangwa kibiri kirungi nanye yo mumba bembakira abana bukanyigishomero okay abagwito no ya gukora je munonga kuyamba gukora ho tibyo ntubisha so abana tana pebetine shonga tana pebetine shonga kandi akazu obuzubuzubu
no kugira ngo akasente nikakata kabiri hoje mutandika kuitamu iki. Okay. Yes. Bana sisi tutakagira murabona nyina ngo bantu shonga ya dagira sinikora munonga bari baturani mamba kugira ngo edga kabaje kurusya misho shonga yo ibintu bikorwa bitabwire abamwe bakateganya corruption ngakatito rutindo sije n'abarera zije shonga y'ibintu byo gukora umuntu tahoire by the way harimo ibintu bibiri twazatira wakatete utiro wakatete n'utiro hango munonga utakuza kubisenta. Of course how corruption abo kubanye utinga kandi erho kansimere kudirwanza how corruption bariyaho konka bariya omukitu kandi kitakubasa kukorwa kikaho aho ko wari burtiro wakatete koko ri ukagira ngo ataho miliyoni igana niko kongera tukabe no busheshero taro cyo kwa konka kutar Uganda hati ministry ya wax eteye miliyoni 5 na bifta kumara bero twakwatse heza itshabesha bongere hezindi utirwa gatete urukoro kurushemere ruko. So basically urutiro gatete is on the cent aziba kureta ninki kandi umwe zigarakaza ubuzubura niko kotere parikiraka watere parikiraka yutegera ngo wagure parisi no basa ko wakitero bazire kubi kugara bakubazira ngene kikacwe so niyo mbere twirera hariya mbere twirera katete no kugira ngo ntaza aho bisente utar kumara okay na bari kukozesa nabo bundi bakozesa kubi ko kana bwe iswere mutubu kumara tubu kumara aturu twase kugira ngo ata hatirwa katete miliyoni igana ngwe n'ikibazo gukora no bano no rekaitse ngo abantu bakaba baraba mbere twirenti shaba government kutaho sente nyingi ekakora urutindo urukwinganengana no kwantarusha mbere uto miliyoni 500 zizire tuje kutunga chance yo kugira ngo bagire izindi zayongeraho utiro bakatendeza kuru. Okay. Ngo tukozire ibindi byone ngo tukozire ibindi byone abantu abagira amatsiko ngo utiro bakatetendeza ko bishoboka tete yayibere katete takorwa katete tagambwa hati katete manene no kukira hagati yetawe ubu development amazina bade buryo kugeterera kampara harimo buraya harimo yenga harimo buraya ni harimo tete bayidara ko kwakigamba tete kiriri tumanye y'abantu ibeterere kandi development tegenere tubusinge obusinge aho butarite kuja development eka yari kwizera obusinge. So may interject the sala CC. In fact that is our concern. Kugira ngo katete nimwe umbyange bya site yawe by'inabantu benshi abari kucira yinshi manisanga abantu benshi abo mbahereza umugera ki umushoro kuko tureba services n'inge zirukwisha izo ndicyeke bindi kandi katete hatine cyo gukorwa. So ikintu bani murize buzo ngebyo mwe naga masuku nabo abantu bakatete bakoresha ubwo mbacibuza turi bingi tuhereza umushoro abantu really surprising the good thing first issue your tindo wajire bantu and that is what it's understandable because these are our leaders and yana tuhereze ekintu ngecho ata ya TV national there is hope surprisingly otindo rwa tasorohereze kuceka wa RCC abakazo the next day bakana baronde mishoro omaduka gaza kitebero na nimyanye yegeye kunka abantu abakuhagira abantu aba za hostel zezabenze zabana bahifa batakine hukurabo. So nani ngamba bintu ngebe nimbanyendo bikinga abantu bubari nuka obuhereza but I think he's agreeing with you abo ariyo na agreeing hata na mu ekibishemere kumanya ngo ushare ko tiko kumwera kugira toka kwata mitemwe ukagira ngo waza kugishara umushija kandi nagijwa problem ekiri etasi niki koko wakorera na twera abanayizyo tiriyo tugenda umuje ebwo ni byo rugamba biza gukora
Okay, thank you very much. Ubari mnonga RCC, I think for now aho twineraite mpango munonga kandi twatunga Omushana abantu batureba ubundi mukimanye yashonga rutingoro hagati na nyebene integanza munonga ko kuba norebe kintu cyakorwa akiza ku mwaka ngo rwafa konka isi y'umuntu akayadureze ngiye sente kuba zitari kumara so mwe ntati kwa rabe yagira ngo ati sente ziyonze zitekatekwa kwija kuba zamaro katwamye ngo ibintu n'ibirungi ware bashahi 11 no kugarika higura abantu kwambara gatete bakwije mutawuni ninga barwa gatete bakwija bakuva mutawuni bakwamba bakuza gatete ori gutora verbise urutindo rwendo twara abantu binji munonga so it will be of great help weza koro na yanatandike na Evans hashonga bamagudo kutunera izoba twenda kureba okwenda ko bishare aha mashomero agatargamwe na gamwe n'ibyo cyubahora sisi kunambuze sabito ko genzire yagama mu kumurya abantu abasi na Douglas at least nabo nibacamanya ngo kumurya abantu gine buru kandi bacamanya ngo twireho nanye ke nyine moderator twate no kumusana n'ikimanya iwe kinaye nafutane kaniwe kubanza hato yihireho ibindi kugira ngo yinishomero imwe bakama bamashomero batarabamo nabamwe mu bamwe abantu abo turiyo tubetongo turi nkabazi nashonga nemwe ebishari byabakari ebyetagwe muko tigambira abana ngo tubaretera amashomero ni byingi nango hati kandi kuchukwana kwego hejo ni nyendara sisi naje kujana cyo kubona cyushobora aside ya government aho kwa abantu bagira ngo n'amashomero aga government sento mumwe ezituru kushashura ishomero rya government nizera kushana za private but this time round ecyo kwetera mwayo ngere bishare rubimande zaba ingaba amashomero aganye ko buntu niki bari mnongo buteganza program abafureba ikibuze cyo wakibuza kandi ikibuze cyo nyuma konka mu nshirize mbanze simeho NRM abo kureta UPE abo kureta USA kandi ikareta aho kugira ngo uburyo mashemire kuri cyakubasa cyo ni simira government abo kureka kikoraki so umtekanza program n'abakutureba ni nyesigangu abantu bona bari mu Uganda buri umwe ayinobugabe kukora icyari kubasa soronga zicaje takubasa kubanchiteganisa obusinge bw'abantu bw'abatayi so now government kambaze na UPE ikatwiriza amashomero aga UPE agabona abashomeye nangwa tushemere tukizire kureba n'amashomero agabona abashomeye nigakoraje munonga okusingaga private konka mbwenu abamwe no shanga ngo kambaze kugambira ngo keke no shanga umuntu katugire abantu abakwenda kugira ati no manya ngo wasa kuzo muduka ushange ngo nozagura nke katugire kesati isatege wanoza kujugura umuntu akujya ati isatege ni kuzo mutwara gumwe n'icweka kandi ege ni kuzo mutwara ibi ushange ntabwo yo mutwara gumwe n'icweka iyo mutwara ibiri nimbi iri mwene cyo kabone yabone konka kugira ngo nanda bamurebe ngo ayine sente oreba naza kuvara iri so now ikindi kwenda kugambira no kugira ngo abantu bamwe okurira kwabo ningo kucira kwabo tinkwija kutwara munonga nk'eshonga nkuru cyane wabo kwaka batari mushomero ga government nikimanyisa ngo waza kureba wato mwana mu private ukashanga ngo bakushaba miliyoni 2 washashura biri nuzubasa kandi nicyo wakunda aharu bazuko ukareba hariho ishomero rya government ishomero rya government cyo no gamba kugira ngo ubundi nago gatangiye kujya gati ubwo no muntu buke just kugira ngo mwana ya leta toilet paper mwana ya leta cyerezo like nkobo konka ntucumanya je ntumanya ngo amashomero gabona abashome gariyo tegakwase obusendo bwakwa not center tuce just kugira ngo tubasiritate ngo buntu buryaho buke kugira ngo nabwo abaziye bakwatire wishomero wakireba ubundi government kutwakwategereza hebyeta karesere nido tubantu tugira ki akabox kacho katwantureta akabox kacho ngati ni kwenda kugira ngo government ninga shitini kwenda kugira ngo amashomero ga private okongeza school fees tinka girebere ahabo kuba umuntu yarengeza school fees wabo tatwire yo mwana wawe nekizo yokuru yawe ndongeza kandi ukakwata umwana ukamutwarayo hata habo nkino yitombo itote private zayongeza sente kandi amashomero ga government garaho akesente nkigaruho habo cyo takutwara umwana ayishomero byo kubasa kandi wawe wamutwireyo habo nkino utira urwari ane tigerezo mutega program so kimasa ngo
omunya Uganda aha kugira ngo ihangeri ryino businge ryine buri kimwe byomwe nakore cyari kubasi kube bagire ngo ba leta kugira ngo amashomero hazahago buntu ahabo gukora business kandi zikahereza services zikahwera ha government zikahweraho government zikareta services so general kugira ngo force kugira ngo ntware umwana wanje mu private school natwara mu government nyonyi nishomero baleta muri sa primary school rukuzireje hiyo mu district ya Ntungamo omashomero agasengerero nari ya private nari ya government so nabashashura singizinga emitware ebi yes top center kuko bwa butu bwa PTA butu butine man kongo shanga umuntu najya ta nyokunda nare RCC yatwara umwana hari naninza kugira ki niza kumutwara hato shanga ngo mwenu abamwe barimu for prestige kugira ngo bamanye barebe ngo bundi yatu mwenu umuntu urugazo watakache yatunga makasente hata genda ayenda ngo atware kuri so abamwe netwetego mu mbera kitari kubasa namazumu tuteganza munonga bamwe abo kubana uburana batakaho namazumu hata bamwe nkecu wagamba nambwenu nyowe ningira kuba ninishomera rinde ndashanga isinjo ishomero ko ibintu hati icyanta amashomero ga government kanagitagiye nagamba hako aharukora aho gukora ishomero rya government rya muri iba amashomero ga government ahecyaro please ecyaro cyanja kuki I think that was avo haba hejara omuri sinjo zingwa amashomero ga government mu cyaro nande government abantu nabaza kugira Okay, numza bagatwara gumsigazo so now izo barumwe hakaba hejara muri sinjire ku 2007 inzara ba leta abantu bateka amapapayi inzara yaba ku munonga ya leta abantu ubundi akasente kabo hata abana baba kwata babiho mashomera gwawe batiye magambara abateko mashomero gari gaburijo agwaye batahana gacaro abaturana gacaro agwaye baguriza misho embere takabire kari mwene bwa nyuma hati isinjiro mbwe no mu Ugandeji niye enser kurisa hihi none njyangu na Kampala yone abuke motoke zo kurezi kuva kuri neritoke amate ibihingwa abantu kubina kasente so mwene kasente kagarikire kije hati nkagaruka nareba bagakaba batwara mbarra wachetegereza so cyamanyisa omuntu namwe ngakumanya imbaga mari majiti ogumwana watwara mbarra esente ezuwa mutwara mbarra katuje ngo watwara kuza kumutwara kumuhereza miliyoni emwe tokwata ishomero ryakandishisa ukateka mu mwana ukahereza mutware 3 ezo miliyoni eze mutwara nshanju nazinga hinshanju na cyenda na mushanju ukaguma no sta account ni ukashutinye no mwana mbarra then ubwanyuma ubundi kwara bayashira a university ukabona kasente kwa mushashura konga hata abantu bacitwara kugira ngo kwara yafone sente we namanya ngo okushomesa tingu mabana agire nico cyukuba cyuhucunka yareba yafuna sente umwana naza kumutwara RC sai no mwana usasiro ko yamsa so aho ahara kwara reba naka atungira kasente aho yato mwana nawe kwara katunga muhara mwirukanze najaki so tujatunga uburemezi bwa nyuma yo kweteka omumbere itaro atoshanga twatanga kwetombuita hatoshanga umuntu atishomero yongize school fees manya Uganda turukubici kandi yoro no etombuzubu GNTV releasing life EDGAR AKAMPA tujahashonga yo kubasa kureba diyo ntikanse bitekate ko nija kuhereza wire niyo noterasi umuntu ganira niwe twaze kureba kiri kuretera ibishari byagumana bibenjera nareba abanyishengero bari mbagezo gine shonga nkuru naharwe ngo ruhihanga abanyishengero barumba giye kwenda kukiganiraho no kubasa kureba cyakubasa gukorwa nareba hati parliament yagera mu government yazatenda kwijya kutaho kuronde mahande yarate uri kugira ngo ikaza kuregulating ikintu cya fees okuzugumanze yongera zigenda mpora abo kuba members ba parliament barigire bayitongwitwa akanango kwetongwitwa kukatandika I think even 2022 mwa huni birabira nebiri kati zero parliament abo member wa parliament wa Tororo nyibizi na this honorable who na ngone minister na minister Sara Opendi ya akaya kirese ne kubirabira nebiri konka cyaguma kitiyo mwene wabe nagari kugira ati nyeshonge katandika karo wanje ati ndukugireba tumkananisha wa government ejiro kuyaza kurugenda so ubu tugyo tubiganira aho ambe mu manyango aha national level ejina outcry ndakaje warasisi nayenda kubanza wa basi ko kubana ureba amashomero ecyo kwanda cyabiyona kurigiriro ku Evans yanagamba nibyo twanga kabazire tumwe twishirizangane ari ubu twehana amashomero tuyine chances nyingi government ine UPZ ya resire ine UST amashomero ya resire ine institutions zitazumwe na zumwe ine government schools ezwetorire kandi zukwezohereza kumbe ndebe mu results
bogereza kwenda kwetoza results PLE hata nangwa shule UCE za senior 4 stegeze cya mukaga amashobero ga government ga performing wakireba nigamwa habwa performing rege konka twinemu na nabanta binementate nyoke nkanyine bajwana banje abo kugira ngo bakashomeza mu government bashomeza mu private wabare munonga EDGAR icyo kibuzo uri mu cyo buzo gana ga performing abonye toka twara yo so nyera tandikene kigamba nyenda aje babariyo amonje nte discussing umuramo gwa physics and etc so icyo kubanza ekikwenda kubanza koreka abantu washoma amahanga gona gwakweta failed states cyo kigambo ninche sibaho munonga na Uganda hingu jiteka nkanyonka basi amahanga gona agabiremo obutegeki nkakushabo jore tomara mwogo tukugambe look for a day we discuss it abo kuba tware characteristics zona toza kuzi za gamba wati omuntu nagambo kwa nukwaftegati mwichansi so wabare munonga narinja bangambe RCC wabare wade yachiretero mu mbeta runyonka okay yakati kunze mabasi na trespass ne actionable passé umerunge mwena rendije hati ekinkwenda kugambaho wareba amahanga agabiremo butegeki buringwa kandi butari burungi washoma the French Revolution ya 1817 nanokuza omisho 1789 French Revolution by King Louis XVI hakari ekibakweta class divisions abantu government kiyatwireho the Bourbon monarchy abantu kubategeka kubi abagiga bagatandika kugambira boro nti if you think bread is expensive then try cakes ingamba nkejo barasisa bayibagamba umurugana bakweto kudara hakija ikibakweta class divisions ngwihanga kuko musha wa Piero yogo kuyagira nguna hari amashomero agabine sente hari amashomero agabo hati wo mwo no nanisha rekagumiza mukano abantu bakakanugama ngo hati wo mwo agwikino yehanika nizo state nani winje kibuza cy'uwambu because I know that in the United States of America harumu classes thank you so much hati na jambe ndere bigambo byanyu hati bakakano kubuza ngwiwe agwikino yehanika arabari this is what happened in France ukashanga ngo bagiga bine byare byabe bakutura za muyenga ukashanga boro imwe ry'abazanagera umukisenyi ranka katete and it is uko hatakakora zina mashanyarazi ahatari ndindo ukashanga bagiga bemotoka bono bakomaza nkai umugore bako washize Uganda yo this is no longer a discussion nani shabali no ndio nikubuza ndio tukambere bonga please let me make my nani shabali ngore submissions zani akore leo jembere yo no gamba egyo mu Uganda honka nani shabanga ngambe bigambo bya manya everywhere abantu bana ba 5 everywhere tokagira ngo yimuka mufe kastabona bagino bakora abantu babo babareta ruwane raba abo babareta ko kubari abeka rusana bagira ngo nisha ko kundi abantu abo bagumwa bareta ko kubari bari kiboga so this is no batna nani shaba nkore submissions ni chimabye bigambo nibanyiza konka please allow me to say these words abanyegari berako so that happened in the French Revolution echarugeremu the reign of terror and etc government jarga echakabi ummadini gona arahanga hine byakoze nabazeta principles of natural justice all human beings we are meant to be equal nchorukira tunechi kweta freedoms different freedom of speech freedom of buri umwe mu nsoje buri munya Uganda wena buri muntu wena arahanga kamuhanga kubaje hariyo kubasa kugera ngwite ntuzakora abantu abo maba privileged babe n'amashomera gabo washomori all the revolution apartheid here chabiri nchirwani saba South Africa in late 90s ba Nelson Mandela bakuza kuruga in Robben Island ibamukomere myaka over 28 years echabire kibarwanesa ni class divisions kushanga abantu government yabihire mu types ibine base zabo
eze shaba bashija washobora aho ikingamba hono kireba nurebe motoka zo kuvugwa aba RCC na naba ba pirawo nushanga bitakora ki batoka bene ndango bitakwataga n'abandi bari yari no nanisha bapesi ngore submissions class divisions ibintu bimwe bikunyiza abantu man I'm telling you this Mwena tamze no nanisha ba so class divisions kushanga umushija no basa kwemera on a national television ukagambira umunya Uganda ngo yiwe tuza umwana yine kumushomeseza hansi y'umuti ayine kushomera mu ishomero ry'obudongo mwine kuba abana igana nkaga mwine abashomesa babiri ngo yimwahura ngano yakoze reki no yabatira. This is what the plowman has been telling what you interpreted No, what you are saying. Omushana yakose kigambo ngo buryo ngo umuntu reka kwehana ko mu rurengo rutarwa. This is what I'm trying to insinuate to the Ugandans. Ndukhendera. So apartheid najikwereka. This is why South Africans we are fighting. Hazana bo kugira ngo imo muri je no manya wabo rije ato mu government age ari mu cyaro umwe na korom parliament o. Abana bene bashomera Nairobi Kenya. This is on record. Ababana beye burwa katana nibijo mu weekend. Okay, but that one we need No. That one we need to verify. Nanisha bapende I'm not sure about it. Omucyaro ugo rukora. Mu government age. Nyine ko reke ngo abanya Uganda aba bashaka kuba abagambera arukubinoza ko yongera obe kubiwote rwanere. Kadagara so kwa rugamba. Oh, because this is their mentality. Ubwo mucyara karuga kombe kenjo umucweka cyeye. Ya leta Kateniz akazigura emitware birne cweke ya dola. That is 1 billion akabundike sente. Nanisha bangu ta discussing ngo abashonga kugira ngo I don't believe we have. We shall get some other time. No, these things are evident. These things are evident. Hati yakuya ine sente azigwa kuri cyakwenda. Aho Uganda ne yishire. Ntwebuza ngwiyo obogere sente abandi barukubi. Iweze sente zi ohinga. Ohinga. Mwenye yoga matako y'abanyambara bari kubataga. Yoga mataka go y'umurumbarira abandi kubataga ino kagaye. This is corruption. Icyo tino tugamba we icyo tubagambira mu corruption. Amataka go y'abanyambara bagaye. No nanisha amataka go ine abanyambara bona bagaye. Amataka this is a diversion. This is a no Douglas. Banazi the camera ya basi shonga. No. Amataka gara. This is what I'm talking about. Uganda ne losing a trillion abernita no mu corruption paya. This is evidence. So Omushana yemerera kugambirita bakumakatete ngo miliyoni 5 tuzikamara rutindo. Really is it logical? Yes, brother kuzastana. No, it can't happen. This way. Abashija bakareta miliyoni mukaga tukazaho twabara bakabatire he mitwaro 9. Niyo tereshe. Wordinga amashenze bakaganyura ha rubaju batahama batinkasha tu bagira ngo twakosa 6 million. It was should work. This can't happen. No bakakosa millions mukaga mitwaro 9. It was should work. Kushoza million mukaga ukakosa mitwaro 9. Mashenze bakaganyura hariya bakareta ba wordinga bakatera amabata 6 million. I thought that's what we were all condemning. Of course we are condemning. So abanya Uganda mahande. Onkabishije bagamba mbasasere. They are reaching the evening of their leadership. Ebyo bintu bukabaho in India here, Mahatma Gandhi 1917, class divisionism. Mao Zedong muri China, class divisionism. So RCC na mutayiwa njogo wa pirao. Nyuni Brown niki. Piero you nani ishaba so gakunda mnogo mukiri ngo abantu babakozere ibintu byinji konka ruyere kintu kikukira yo kube kibi konka obantu shobora kintu it's PLU konka kigumera kugamba niyo wano shigamba speed no rengo nukigumera kwihaye to be honest ati amuno yego tureba abasi no yagamba Piero rizana ana tugambira kuzabisaniya byeyo kashangana nakunda mnogo mukiri ndato cyo chora ati nani na ka statement aka wichitinisa ugana RCC unkunda munonga rukuza kwa submissions zeyi ngo wichitinisa RCC government iji mukozere ibintu byinshi very many things harimwe birungi to a smaller extent harimwe bibi to a larger extent according to my opinion koke kintu kibi umuntu cyo kubasa gukora mutahi wawe no bakweta kushorora mu runyankore to be a racist to divide into your people okubaganisa mu abantu ba kuboreka ngo abine sente mukoreki
wowe abana babashabo tubakushomera mu mashomeraga iwe mugamba ngo ikintu ncurungi iwe ko utakiri ubwo tugira ngo ikintu ncurungi iwe ko utakikora. Why can't you be exemplary? A good leader should be an example. Okay. Wacherera iwe ugira ngo gamashomera n'umarundi abana tubakujwara nkito abana bari yo kumwijo ngo mwizo empare bazitire beraka abana bamuri bajya hasi yemeti agamashomero tubagagugoringa bakagafutera ibagamba haga UPE nanaga rugereyo wareba fizi amashomero agitira muri mbara muri sport school and etc. Such the money they pay nago nigingana as private schools agagarukurungi. So ngingambira government when you're looking for solutions mwaresire UPE and UCE murwane munonga mugateka ringu agabura umunya Uganda abuza kushomera akagira ngo riyare naza yishomera konkamo ko muri byo kubaganisa abantu kudarara abantu ngo muzaye mukubasa omugiga zomba giga omworo zomboro icyo kintu abantu nkibashasha na wakigamba aho umuntu kutureba no bafutera amashini really it hurts ihanga neryi twena to live in this country equally ngo kugira ngo abamwe babeje abarukubu babe kuba munonga really no waba unfair and it hurts Ugandans. GNTV releasing like one other system. Nahora banywanu banje bona basubmitting kandi bona bashiki bueno worldwide education is very expensive. I think we all agree. Worldwide education is very expensive. Kugira muri Uganda yo sente zi zongerwa ba kuterza itwa bazeli hako twere imwazi bishiti nijo ikazatare akana kasini yawon na shashura miliyoni plus nanyinira bakashara kangira kabasuku bakatakwibasa konka waza tare waza merihiru waza mushomeriyo y'afite gambaho school fees zinga heza government shaka ziri kwitwara mukaga makumyabiri kashezi miliyoni 2 is just management, school management, PTA. Yeah? Ningira contest eyimnywano wanje ogwatunga mo ya kigandaramu abasti yagetegera. The government erikuja kashitamatari. Bueno, iwe ntari ushemere kwa miliyoni 5. Nanka ushemere kushikwa miliyoni 3 konka babazere bantare niwe na basi na mugenzi wanyu ndijo kutukushitama twende gistara twende abana bitu bagiye twende shomere twende abana bitu bagiye bati wono abana okumba shomera bomwe ago kureba gari expensive nabariya kucya no kuba kuri makaga gabazere ba. Yes, someone was testifying. True. Mtwendeki. Kandi bire twabazire mu meeting. Yes. Bire twabazire supporting kwabazire sabo bazire. Mukani mundeba TV aha na radio zibwana na mashomero aga government aga UP. Bari kubinga abana. Abazire bari kwera kunyita. Ryo bagambira ngo police ya government omashomero ga UPE ni wo muzeyi nana ye committee problem yangi ni yo muzeyi ti umwana iwereka kubinga umwana. So by the way ni wo kimwe cyoreka ekurakurana y'abantu ba Uganda. Iki kimwe ni cyoreka ekurakurana y'abantu ba Uganda atatukono manya kutukubati byahe cyekire politics za Africa waba no hakana nuwagarse munije mfiti waba no shemba waba no shemba no gira utegimeze timeze kuko twazo muri reality y'ibya mashomero
abazeyi ito bashitanya hata basi wamugambira wamubakiye amana ba PTM kasho kikora kwaza kushitamiza no kujya gutwakora t-shirt itwe way forward yo kujya mu development yabaho ne ebeho nkazo mu kikorwa ntare nibaza ko bakanyeta koronkinga ikikomere ifense ibakuza ukondeka abazira abantu bakabangira you are killing the tradition of our school teka jaga kikomera old boys teka jaga kikomera nabo nyine abagizire tumanya situation zihinduka ubu mu kureba aba ba old boys na what abantu bashomeraga amabaraga gatara hagama rwo kwingana gataro aba kusikira cyabati evere kona bukabitaro muri situation yahinduka niba umushemere kukindura eka bakingana situation ubwiri so nambwe niyo ni shemba ekibambe ba parliament bokorera government iyo irigiriti habo kuba tirengire mugore abazeyi tirengire mugore kandi nabo yaza kurigiretinga stateka ngo nije kutera kimwanzi kuko n'ubundi garemo abana you could be very expensive very you by the way itwabaye n'abana abana kubakumura wagumana bomuka for a month ushobora hangu bagakishomero abana bomuka abo expensive dano koko bari hishomero so nabo tirebe mbera yihanga tumetereke atabo bokureba baba bakutonje bakakana bakatere n'uru baka umwe ntwijaha twenda kushemeza abantu kukate kubayita tubura kubagambira amazima turi kubayita ibintu bikoma kugenda iburu nimbera nigende yiruka tayino muntu kubasa creating a classes created themselves no kwa kujuta yes kwiho twaze mwiguru uko niyo takashikaga konke munsi wo mutiringana no kwakoreye tiringana so classes zinacyo very natural ngoku na ni fano mutawano wanje abako ibindi ndumanye yaza kusaminga umwamataka gisha ya mutsigire omurumba room abatsigara bantu batere nu mushikata ketsere bantu akabagabiraho wajya ati mu barasisi wari yetakagabona na rimwe singa opinion zade okay whether bibya konko butabagabira in fact abakino mwagabire no manya baroya umwe bajuwinga kusingo rubanja batabwa fact batabwa opinion batabwa what you think about nani we have more na nibinyine ebinakivingire tikuja kugira ngo mutishitami omu studio mwena barabanywana banje muri kazara umuje mbaganiho no we shall never be equal kutese jobweho by the way enari niyegereze ukukora abantu biko abo kuba ebingiro bworo burya wakatutu obukoraba tonga ndokushoma akashoma bangaye bangaye ababibazo mu ishomero n'abazere bangaye ababayire bafunga abana baze gushoma bangaye yewe my father inkira umutungi y'umwana kiri primary ete kuyabayirezara amata go kubanzira bagenda umuhondo ganyuwa abana ete kuyabayirezara agenda baza kunyungu ishomero maremero wiki ngwete kabanza umuhondo munyoro umuhondo ende amategeko agagashuka mu itaka ni wowe giye kukikora mutabana wanjye atakuja kukikorera kimwe isi nehinduka so fees ya Hebrew yes we agree ahubwo twena tukushaka nangwa president mwaba ni following
agerezeho kwebuza akagenda no mu ihango muri yo nagenda yebuza bantumwe kumwaka bano mutekateka ngo fikira harevo y'abazire kwerwana ho bona tuyoyubiye aho kati kureba mu gasho kugira ngo tuyina UPE free education kandi abana bakazo mu ishomero mukabacyaginga sente mukababinga abazire banga Desemba ziri apana sebo weho UPE habo kuba hakiruho class ejo ekikwatiriwe UPE kandi struggle yitu ga government no kureba ku class ejo twagirwanisa icyo kureba government netera mu enkora ya zimyoga ya za parish development model karwanisa group ejo iningeji abasi aba kuzaha bakashunga abantu bakaba bayiha bo bariki nangwe niyo kikashunga abantu no uyambuza no can't compassion time we still have a lot of time you are going to defend more you are not in hands ukagambe ibintu byawe nebe mwe biri bishuba ekikweto kushunga no kuba abantu kutera kibiri kuba iko never in life kwikota kumenya nyakwe Kuzo kwasa kwingana mbera yote kubasa kutukiriza kwingana nicyo kinanamburiza kandi umunyatungana n'umuyaza Amerika uko abantu kwasa kwingana by the way it's by default by the way kagambere kuri abantu batakatambi abafrika tiriki umoro uba kweta umoro rungupe nateme bitigi ayomeka kashu akarara aboro mu Bungereza nibararo box ibe hamwe bintu by the way no tambura mbari ryo gimara utakabwira umuntu ufite gire ngo engaro arikushaba se so mu kibuga London 1 pound the most developed area 1 pound so mu nicyo tereke kubayiha abantu ngo nza kugira government era twingarisi ntabwo tugira abantu tujya kugira government era abantu umuhimbo bakakora munonga bakargomboro kuko bakagumana bakirakirana habo kuba twakora munonga tukargomboro abasi neja kutandikira ahari nanye ntandikire ahundi nabo tukayingana so really twena tukiriza niwenyikiriza habo kuba ni turumba nangwe mu mwino mugisha mutaho mataho yundi mbyaro kuriya mbata mwetaho iyo school fees ni mega abaziri abatakuzibasa by the way nabarukuzibasa tabakuzibasa konka education and investment umuntu natabaguza ngo akagera ka investment akuyata umwana we manya ndwa basi atafa yabo kuba nanya kumenagera arasisa ndwa basi ebyafutugandira revolution manyawati nakingi kuya kishira bushomezi kandi nangwa gatandike na musingira project wa UPE yakugaya ni product wayo yakugaya abo kuba triste no kwa research na nyiri intelligence office umuntu ni bari imani ko okay wewe ulonga pande ya shisha ndende mjano wa Douglas ara sisi obiyana kora submission ye ara sisi yawa waguma ohurikiriye nango wabasi no gwara bera asa kubundi atawuza wavura akiyagana cyo kwa cyabene cyo kwenda kwikirizangane people need something government needs to do something atkwatenda fees echo ngoko arasi ya kigamba akwasi ya kigamba parliament yonegeza kwenda kurona actually government this time wrong kurondeki yakwasa kora kura mu kachiko ka education kugenda kuzo ministry kureba ko yasakora fees kagarakaza but at the same time twikirizangane munanitwe nk'abaziri twine no turabe twende birungi konka hari guteka kwerekereza abo kana bo kuza kutebana utarabase kana bonyenza kabe bachiturema twikwasa government
ndakusima Edgar andi noreba ndi umuhurikiza mulungi fact nareba wagira imico mingi arasise buya nagamba nipamya nanye noza kugira imico mirungi ndagera sika uyu mutanagamba ngo kagamba kumubiri buburi izo nkakusima okuwa turitire kahinda nareba no interviewing ajembo nipamya ngo ugumena no mutindo kuri na director tugamba nyo na basi abakutureba basebo nabanyabo norenga kugira ngo nyoti injiri omwe ombakushaba babakuturebera kugira ngo bagire ikibatukora iyo no bibaza izo bari nateka mwenkito kutandika kurwana nabo kugira ngo batuhiguze ibyona nyunga nabirebe so tubiri kuntangaza kandi ndi surprise ngo ndibo kuzi nkaberanzi ecya kabiri ekikutushasha munonga RCC no kugira ituma omukatabo ka the mustard seed akochitinisa president Museveni nakushobora ngo bakana barugumu kayenyoro ekeyo bore yokura kunkeka yenyoro ejo bwiye government size zabeziruho zikabazine capacity ninga zikazitaho barukweto buringaniza basi ya Bugamba ngo omwana w'umworo omwaka bayine chance kushoma n'omwana w'umugiga omwana w'umworo omutwe gwe nubaye batine sente omwe kagumureta ntari President Museveni nimwe abakutureba nurebe kisiri hangeri bakabashereka no kushomera umweto mu kubishobo President Museveni bakabashereka bamwe mahati nubagifure expensive ngo abamwe bagume baryumuka abamwe baze kwisa marwa so bariyo mbageze konka hatito bafudire chance kandi tukaguma tukora research y'ibintu bireba kakugira ngo ukore banonda copy ya mustard seed no mazo n'abagazugura baziye muri jenje kuhereza President Museveni nakugambira ngo akija ndari school RCC yanachobora atine ngeraki nkitombije byagataye kuri ntibayisa ngo akana rugumu kayengeraki nangu nasimbo kitinde sakategaya abo kuba oshawa kainde twape ya tubiri yamuhereza okape yakamabe nakora ki nakazwara so iwa kutureba itera mwakashani President Museveni ariyo natwibembero erizo akabana rugumu kayenyoro konka platform zezi yashangireho yanangiriza nkabaraho kaki President Museveni abasa kuba yagatakorwa mu kayenyoro munonga uko abakawe n'interview konka akana rugomka itakomanya bikushoba iyo background ibintu kebyine koko nabagambero watata wabira nyo mwishomero nguza kubyumuhondo gwenteye ari cyo gashukomeye ekito kitari kintu cyo kugira ngo umwana waza kumugurira ke yo ningira ka butaruboro munonga ko kakara mu butamanya munonga okay RCC ni nyenda twicarizanye ngwihangere umutegekere ko owiro gwe kwijantare ukabano umutwe gwawe nutavura kuruka nyenda kashatirizo ngo tine sete to kuzantare twabura RCC yagambe zashashwire umuzo basowani Gw'Ebyobutegyeki yotoka amanya to muri nkito mustagire yabone kumisha now imwe bakutureba ni nyenda mutwegite mwongere kumanya abantu abangukuruga abashija barugire ruwero hariho kintu kirungi ekibizire bakija na motive yo kugira ngo bakuriating class nani kwereka President Museveni had it not been ngo akariho leveled ground President Museveni ke yabe na argamu no kubayo bari akata kuza ku accessing antari but because habo umutwe gwe akazantara abo kuba akariho platform yo kugira ngo wori yo munyabwenge ijo koreki oyijo shomi which is not the case today erizoba wabo tine senti wabo tar mwana wa RCC ori umwana wakatera masinde katera budongo erizoba torukuza amashomeraga kubari yo bakugambira ninyenda kubashobora ekire kihurikiriza amanya nebyo bintu kugambira mukozero research EDGAR ni manyekere hariya wakireba nangu no mashomera ganda garingabo kuko tukimanya ngo abantu aba because RCC nakanta kiya yatugambiriho eya
yajya ngo bo bazire cyo kureba yo mbarete za Piero yingu bari yabarjire ruwero abarjire ruwero nibo bine ngoma bagikwasira imyaka 10 ngahati nibenda kweshubura bagarike nabwe bagarike nkahura mbapurani ngendi yishatana so bakamba sanga bakugera kuri imyaka 10 Kota baba mu kireba you see Edgar tebanya cyaro RCC ibe bitu ni mangu ndikushasha konkanye ndo kumobo kurichereze kumobo kurichereze no mutamagumwe abanyobwana bwabana nanye no sasa winji konka nakurichereza likwa ni you ayabandize kuba first prime minister wa Singapore kana kushoborire itwenka Uganda during a means time tukaherezaho za Singapore za Dubai obuya konka likwa ni you ayabire prime minister wa Singapore umwaka gwa 1959 na mwenda kukano myaka za cyendo ahiyarikiro bakambuza bamujyangu obasuzota ku transforming ihangere ryabere kubi kureba ngo hati warisya omahanga gari eco kurebera yabagera debintu bisha niyo basize kuyamba ihangere kureba ngo ryarga mahanga gamoro rikijo mahanga gagari omuganda cyahita wadeko yabagambera ekibaro kwete education yabagambera namba ya kabiri ri education yabagambera namba ya kasatu ri education so omwebembezi wena yaba ayinihanga aha mutima education najihindura priority notekaho embera omwana wa Douglas omoro nubwarabe nashomera omucyaro kwe zisinjiro abe nafuna facilities eziri kushanana n'umwana wa RCC ari kuza kushomera ngahi ndari kugira ngo umwana woriya kwara abayi n'ubwenge na warge by the way tuferigo munungimo batakukima tuferigo mununga ba engineer ihangeririzingamire ahabo kugira ngo abagezi binje nibashitamerwa ahabwa system abe yibakozere deliberately omuri South Africa Western sa abase cyana kugambera abashiza abazungu kubayenzere kugira ngo bategeke ihanga munonga bategeke imyaka 70 bo bakamba mango bizo mu Africa twakwenda garikaye that was their point kuko kurara sisi na kujya ngo bakirya so nabo bagikozise bakakopa system y'abazungu bagira ngo twakwata education tukagiteka mu classes omwana wo mora kasoma weka na nitwa bitu bakashoma bonka nikisha kutuyamba kugira ngo itwe tugume ombwebembeze emyaka 70 basically that is what they are doing ebirebe basebona banyabo imeno mukureba omuntu tugamba bamwe bakajegata kutubyo mpezana ebirebe aro professor omwe owumbi yenyine haro ka kosi ne takindo professor njizarati ninyendo mu omagaragawe yanga abantu bashaka omuntu ari kukumera omuhoro omuntu ari kukwendeza obworo n'omuntu ari kukuretera obugiraki obworo basebona banyaba bakutureba ihangere kimwachi bikumira omubworo nabo kugira ngo nanakasenta akakacha kuwoyine hatiwe nibenda bakanyunyute orukatwara omashomera gaga so omuntu ogwe nimutekwa kumwanga n'omutima gwanyu gwona nichukurebera EDGAR hito twine bigambo birunga abashiza ababarinjira nkahi ruwe because creating a class in your country neno kizoka kumano tujyo tugendo miso konka turi kukimanya ngo mu education system eri izoba washoma abana bagwire batakuza kuza mu A level for example muzini ya 4 ni kimwe cya kabiri aha bariyo mbaza kweyongera abagwire batine grade EDGAR for your information if you don't know bring the facts agwira abantu mutwaro gumwe manya hati ndiyo ni inkwizera manyimwe tumukimanya ngo na grade 4 ngo gwire hati iwe ryo no za statistics zabo na grade 4 no gwire EDGAR tindu kumanya bitoko urigata manyere ngo haro room yo kwiza grade 4 no so much so urigata kumanga haro room yo kwiza turugeyo hati kamkereze facts zo kumanya na RCC zari ikereze abashiza abo kumango no babika n'abashoborira every year hatandika millions ibiri hati 1 zo P1 nizabaziri nka millions nkibiri
konka twantuheze cyamushanjura inyenda mugume mureba amakuru GNTV yegere kuturetera amakuru marungi mureba abana bari kuheze cyamushanjura bangaye abana bake munonga nuhurira ngo emitwaro nkaga niyo yaheza ki ikinware ya minister of education yabenaga mu byo nawe nayibuza what has she done aha miliyoni zibirimo bari kuturebe zatandikire P1 10 years ago erizo bano bakujya ngo emitwaro nkaga yonka only 600 niye managingire kuheza ecyamushanje out of 600 ushange emitwaro 30 nayo egwire flat kwate emitwaro 3 jigite ahari 1.4 ihangeri mwa bakuturebanira banirigenda misho tutakizira kugamba habishare okweyongera naki ninyendo ranzi ihangeri turumu ngo abana ahamitwa myaka 10 wire kubareba atandike bare miliyoni zibiri bari kutandika P1 we must ask miliyoni emwe n'emitwaro nshanju yabegwire tine heriyo neza eriye hangane mubane muri yebembera ku rutwarangaye so sometimes RCC nicyo kintu kutureta tukabagira ngo mwabe mu by the way to indece negati ncenda kubi because ba RCC becenege cyabo kikarenga bo bakwata nembungu ito ntikigamba bugamba echo nce kiri kutureta kugira ngo amyaka eje turi kwija kugistamera naba nindeba bari batuye bembire bari mbongera kutunyunywe kugira ngo nanakaca kinyine ni impamvu y'ibiti byakora kubedeka kugira ngo nyahango ibiti byakora kubikora hamwe no kwireba waenda kugira ngo bendere nanjineyo obwire bwanjye so basebona abanyaba bakutureba ebyebi byabane bigendo misho mukaguma mukwatire emikono yanyu mu kifuba mukaguma muhurikirize ibari kweta propaganda nomahati bakatabona cyankwanza hati no bareta ababa hati ngo baresere PRI RCC izraha hati kandi hari abandi batakuzweka uniform kugumana bakora propaganda babajyango ihanga turiyo twaro misho mwamutine fact says ihangere ndiza kuzinga but unfortunately burukumaririza Douglas ekiri kuchira kunshashi mwa bakutureba ekiri kuchira kunshashi of course za political science no reba yo bazinga baziyaho political education bakagiye ngo tutakamanyebyo konkitwe ntwanga turabo mukamuro of course ngebe tubimanye Edgar Edgar kamba gambere imwe bakutureba ihangeri ryaba ritagirirwe mbabazi nadaremenyeto babajango ekibera cyona cyabure mitemito arasisi no munyankore murungi konkefu mundebira takuzumanya ekibera cyona cyaba kitine mitemito nikiba kitine future hate myaka nkeje arasisi niyo yakubena gwataje kandi akashemererwa kamanya tabana aba bari vibrant bina iba kwenda kutwara ihanga kano bana kano bareka konkara sisi no raya kutaka atababiza kumari ihamba ati tatari hayiturukuza nyenda kugambira arasisi mwagumana mutukore bintu ebi turukwija kuguma tubashemerera rwizoba na rumwe okwiyaho kwija kwatana omaraka kandi kitwakubira producer wanje tindikubaza icyamero munonga Edgar temuri kubasa kuba imwe bakutureba mwine arikwebembera ihanga erizoba no bwana uhura RCC nagambira amashomero gantare na merehi amashomero marungi gona na nerizoba gituru kugamba aba batwebembire imyaka 20 hari hishomero na rumwe erubongireho bakagera ngweri nangundi ryo tukubasa kugambira eryo kintu kurumanya shana no cyo kurugambira abantu the only best school y'ukumanya president 7 yayombeke akajombeka Tanzania but here in Uganda kiyaha amashomero gatsigiro bazungu na robot my brother Isaac twaza kuzunguka humuro edakiki ibiri twabona tugaruka nshaka kwandika mu tubya kakugira rotakargo We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country.
life. Nensara y'ekigambo okwirima amaani ohindukira omutima. King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiba na Bishop Nicola Tayegwa mbakumanyisa ku Sunday service nsitandika shayi 2 necweka mpaka shayi 4 necweka. Service ya kabiri etandika shayi 4 necweka mpaka shayi 5 necweka. Prayer extra etandika shayi 5 necweka mpaka shayi 9. Youth service etandika shayi 10 necweka mpaka 12 necweka. Ijatsabe hamwe King of Kings Church ebyawo byona biterere. King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. kandi umusaba byo mukahumuro kace twakumza muri discussion yitu tugeza kwenda kureba concussion tuganira no kugeza kwenda kureba ikwatirine nebishare by'amashobero gitu kuya kubasa kutebe kanisebwa no kubasa kutunga ubuteka buryomwe akabasa kuba nabasebinjwe abo kuba n'ikikuru kandi tuwe no kushomesa twera kandi sukunda noja kutera amasomo cyo kwata amasomo kabiri ubwo nkaru yarabwo nshonga yo wire tugaruka mu studios ko kwasa kureba exactly cyakorwa diya cyakubasa kugera muri cyo abo kuba mixed reactions ningashi ebukwatira ngo tuwe Uganda nangwa n'abanyishengero bito bagira ngo apana mwahurire bitekateko bobi no mu studios ni waryokwe abana bagarikira ishomero abatakagarikirayo omuzira ryokwe nangwa uhereza bora mu atlisi no mayinshi gendo mishondo kwatenda fees tukabasa gukora ki niki cyakubasa kubasa ningashi government nkato ko bibene iteka ko kwenda kutekateka mbera zitari zimwe zingire hakakorwa ki ubundi tukatuba tuyaho tubasa kutungo kwambiro abamwe bagira ngo ibishari ni gihanika
nangwa haruna bakutekateka ngo okusashura fees nyingi amashomero go kwiyaka sente kinji ka fees ninge bindi nikamwe amashomero go kuziyo kwika abandi bagira ngo bundo mwana ko batamuherire mu ishomero rurungi rukushashura sente nyingi tarashike abamwe ombe twantura ng'abanyamakuru twa tugiye kwa ground mwe nabamwe nora kujya tindi ko basishomero ngera sisi yatamu mwana ninga EDGAR yataye umwana twonka nyine kumuta yabo kugira ngo nimanya ngo abone bakora grade 1 n'ibindi kintu aba shije no bakunda munonga no fact banyarwanda reka tuanze kugaruka. Hello. Yes, GNTV, hello. Wale kusima. Okay. Okay. Wewe mno kale. Okay. Agente kategori rene yaho tindikija kugikiruza ko yongera we bari munonga aiza reka twatondije ari hatsi mwe bari kandi ente gateka yona nino ngamwe nuko kugira ngo wagambe ente gateka etari yawe aho reality nkwikiza. Hello GNTV. Okay, ko kwasa kuri yo kwe ntajo ni arisi ne cyabanoza kugamba tutaka jiro warukaya na comment ngahya n'abasheja aba reka manza ngatinkwatenge ko we. Hello GNTV. Hello. Yes, amazina naho watera. Niyo bari. Yes, hello. Amazina ya Asma natera ku ikunda ko zomna nuko. Okay. Ati ni wazaba mwana bari mu studio naho ubitiza n'abarebi. Ata mwana amushomero kuri tushare yayi yongera nshuka gavumenti ya Museveni ya NRM imyaka 20 mbwe n'ibintu byona okugabiza umugiye abandiza munonga kushisha no kwita privatization rero kuvuze ibintu ya gavumenti ya kubire gavumenti n'ibintu mu mukono education is no education tera kubire negera mu ezo mbantu babuyize ka kubire mu gavumenti atiri ngo kuba business yo kabira yo business ataba business ya ukushobora ekikambi sugaruka gavumenti regulating iba free. Okay. Ekinga ebyentaatya abantu okubonereza report yashobora okwoleka ngu Uganda economy abantu bingi percentage ebyakigulu munonga bali birungi batireko bakubata na deliver day etapika na dola baade so bera nubi ebintu byona biteka inflation n'icyo kireta inflation so icyo kushaba mwani RCC bagazo insa president ngwebintu byaki. Okay. Wewe bari munonga unyakayejo kandi we barerana ikigezo cyawe ningo bavuze bwabo.
okay njya kwakwaza katero ndije amasumure kanga komi yawo kije ndije ntijya kuhereza chance y'umuntu umwe yaba ariyo yaba atariyo reka twuma RCC reka tugaruke umwe bari mnonga b'amasumuni njya koma ari yagwagwirizo kama twakishana kuko nanaganiriye abazeye bo gukorera ikintu kibakwezi hatwa abantu gamba hatwa shuti katari kazabudo kakahi hari abantu bari mu government boka niba ine y'abana babo ntabwo hari yabarkweta abageiga boka ijo nabagambira mu kandi tari nkashanga y'umukazi mutahi wanje yari ofiseri wanje nimbasa no kwese muje mutera amweta ko bisi omuhingi yo kwiga nyanya n'ibitoki hari sarakana kete abantu bakora abantu baronda sente abantu bashobesa abana babo kuko tuje kuriyetinga cyane ngo amashomero gashomero abana bagayiga boka amashomero gashomero mu abana bari mu government boka umwana wanjye aha ntabwo yaterese mu atakintu cyakuremerera no ukituwe ikintu kiremereye bakiyekoreza umuntu haza bakimwekoreza niba kimutura abanyarwanda kuri ujya ngo bamenya ko ikintu kiteremereye kuba kitwire ubu kore bakitera urungaro twekoreye iki okay bari mno twajya kujya GNTV releasing live abanyendo mwambirimisha njya kuri zidakikisha tu ogira kwa submitting then tukumara gusura n'abantu we bari mno ngo mutegaza program banyana banje ba submitting muri bare kunka nanyenda kongera cha RCC cyagamba kugira ngo umunseji twera tukingana echamani buyomo no kosa mani kwenda kubaji konka mwazo mu ruhuzyo umuntu akakuto mu ruhuzyo ro kugira ngo government nuja kwenero rukubi utegereze government ije kuyamba ogendo kore oronda kasente oshubure okosomutwe aba bareni bakugambira wazo wabo haturoshange mugateri ya meza niho bakutera akadingidi bakugambira kuba rukubi omuntu rukubi nazo leta inkeje omuntu rukubi edakike byo mu Uganda nyoni ntekateka ngo okuyagamba RCC kugira ngo ombuyo bw'inyuma nana abashomere bakaba baki okoshanga abantu abashomera mu cyaro shanga harimo ko muntu omwe niwashomere konka abantu abamwe bagenzere bategatega ngo okushoma no kukora mu government okushoma government kuyambe yahirwa yakwa kenje okushoma no kwetegereza kuza kugira ngo ugende umanyogu uyetegereza ube creative ugenduze kwekorota umutwa konka mwaguma muzire ngo bishi enyuma ko batashomere kandi hatabashomere barigana bati bine degree batine mirimo hariho government y'ibari bagambira eri kwiza kuzombwebe mezizo bane egahereza abanyarwanda bone mirimo ekirungi twine haba mabarberebe hati nkoko witu ntungamo twine okusima rahanga eminyete zengwita twenda guma mu ruhuzyo eba mangu nupu mangu za antizone eminyeto burizoba tusiba twakire eminyeto ompiyoro yu burizoba bazire ngwebe byo ruhuzyo nore hari cyeshongoro ngustane ngakubugabo kwanka shange muri mu etine muhoho naguruka nazo wa Yesu baido kwagira movement nicumwa habintu nobe karujoro mwe nare mbazo mpiyero yu bagurukera kuruka please let me tell you this enare mtoka jeta kigambo icyo tukikireza humura ito minyeto itwaye rero kurwo umwenari majangu neni UP manyangwati za nupu what we hit please excuse me whatever eminyeto izire ya tapa excuse me so omukhendera ningira ngo eminyeto batahi bandi mwana muhure eminyeto mutayi yanye ne bahabisa ko muringo ngogo mwemerere mugengo apana wachura torirwe naremu yatuho mbwana yatureta nangwito twino mugisha abakuriro mbwire bwa NRM tuturebere rutaro abantu turije harho shonga
so omuntu wena orukubasa kumanya ati nkurira omusinge bwa NRM agumizemu n'obusinge bwa NRM agumizemu ahagire PLU agumizemu twatanzize hamwe ahabwihangero kureka ho businge ahabo kwa bashija nkabo abashija baiza kwatihangere wachura baiza kwatihangere ninye sigangu ntwasa no kuhumizobana ahubwo mu rugo bine omurogo bine ogore abasa wena kureka ibanje byayo no umurimba rege ngana acende bingi okay wale mnonga abiriyo misho kandi ninja kumani nigeta mnonga abiriyo misho atogera kuganira ari shongezi ngwena ngije twageze uko abantu kumwe bashobora ko kugamba piri wogote piri wogote gateka mutoro wa NRM mabura kumanya ngo this is a pressure group ngo kubire pop up abantu bahagere NRM ninga PRU itwe bahagire NRM of course ito tuyabana ba NRM bahagire very good wamubuza yagora kamkando abasi katfene abasi katfene edashiga wewe okay gubuza butruk marira kandi wenda tigesekenza shatwaza umwe nati nimkwese kenza naenda zdware yamba happiness yamana okay ati mwenu kendera mwenu tuinechizo cyamani mjabunye namba hamageze tugire wajwire mutatina mpanga itwa bashija twire yo tukubagira ngo bantumwe muzarubaje hati mu rugo mukwe buzabaza umushango ugwarya mugambere ngo itwa Piero yu twera ko yo mu government ejo tukagikwata ekigabo cy'imitinero kutigamba muhoza kabagamba Twitter the worst party izerare hati we bazano kubiriwe hati Teresa kandi bitimwe abantu beto Piero okay rega tumarize nukende kusibura abakutereba umuramo gutwaturuho ogwa education no murama gwamani education system mu Uganda first of all nka bus think kugikirizamo efire the system we are using to study here in Uganda kushanga ngo umuntu nushoma emyaka yihi mushanju 10 primary 10 na mukaga ukaza kwa university kandi bakakugira ngo hati biriya byona byafa ronde cyo kwenda gukora umurimo go kwenda gukora woro yatandikira woro ejo system efi abajungu bakagitukoma system ndunji umwana yaza elementary studies akabira natandika kushoma cyara akore unkani imbere baza ashaka government ejo system batankire gukora ki new curriculum je ibaresere ejo kintu batankire gukora so mwebare ejo riyara ko nimbe baza okay ibitu yani izere kongeje kwendera nacho edigomo the second zikumi abantu wade turiyo ntubagera ejina outcry y'abantu nanye bantu mece kigambo kucisya ubishtinisa arasiso tukwishtinisa cyamano tuwebembire byo muri mbararya emishoro biremishoro abantu mu kubagera batwara abantu omwishomero konke emishoro nyikugamba ho rugari yeje yaburije ryamonyo eryamashita na itis emishoro hati edga abantu nubakaha bashanga umuntu ayiro bujwe bwa rentozi bamushora miliyoni 250 bamuhereza cyo baraha nguhara abahebiro biti abantu tuzakuja tukoreki tuzakuja tuhakomi nanisha abo w'isinisa sisi abantu nibacurokwa he no basakubota kukimanya konke mishoro y'imutira ahamaju na muno amaju ga rentozi abantu akibino mbyaro ter applicable abantu numbiya hesente nyingi baronga tabarazi basi so ni basibura nikuterango nagumandi bas Adam umwana wanyu arukwendeza ihangeri oburungi ninyebaza paneji na muno mutayiwanjogo wa Piero mwe bari munonga marari bari munonga kwa Piero yu okay yo munyaganda yabare Edgar yabare munonga nenda kwibaza bamba tureba kusibo bwire kandi nyebaze umunyana wanje Rajabu ariho mugarikisi Katete Rajabu yaho mu kizungu ariho na muganda wanje Innocent Katete no bamwabata ku Gotv n'abandi benshi babare kundi hanga ryanyu na nebwame tukwa tugamba ite tukabajya mutukeherezayo ndija kugambere yangere nana abo kuba muganda wanje nahura yakikoze sanke cyo kuzana ngo umuntu ari kubita kuzwara tayikeje tari kumanya na kuyitura ukora abamuna government eje no kusaso gwe turabizemu
konkite tukiyare twagira ngo tunye kuba marakaga abantu kandi okubahira kayo umuntu muganda wanje turukwetaga kugira ngo nyizaha EDGAR kwaranyete rero nyije wena nyisabiro budongo ngwabo ko bumanye ngo ningambera mugira ki umuntu wawe ko ngaba bitugambera ekirungi nibakimanye ekya kabiri imwe bakutureba tukhendera aba bantu bagamba kongeza ebishare somanyi wano ndekirungi odo niyo waza ite tutwire ntubuza mutireho enkora eyo kurebuka ngo umuntu wawe burijo bw'umukwenda ashomesa omwana aine dasi y'umwihanga rye esheme kuba ne mufavoring ngo kuzoko emishore yaro kuhereza ne favoringa ebyaro kufuna kuruga umurimo obwinazi bwanyu okushanga ngo sente zone zimo kutuyiha muke mishoro numuhendera muzibire zigwero muyumwari batize corruption ko kito yiturukweto bushuma ejejo nubwo buringano zo muri yo mugambira abantu ngo bashemire kubongera muhate no murayobure mwaba piro yuba bahagire so mwaba muta addressing the question zezo nimwija guma muyina abandi bingi abari kucinga nkita bakwija ku bantu barwana nimwe kureba umwaza harubaju ihangere twara alayina nagambire ngo abebembeze bona omuntu ari kuba yine clear picture yihanga ayine kutekateka ahabyensho ebyensho mebyo nibyo mwabana bashoma bata facilities zita abazire n'abahafize kwingana ki kandi yo nibagibasa gonka hatecho mwamuta kukitekatekaho iwo kagiro ta hina yagira ngo abanya Uganda ngo muze gukora urokuda rogwe kikankecho EDGAR nyenda kugambira umwihange by the way according to research if you did not know Uganda nemwe umubanda binama abantu bato kandi abakukira yo gukora kunkecho zibe kiri kutushasha ngo nubuto gukora munonga umuganda agamba tufuna katono aba system zanyu zimutireho kunkana neze mukweza kutunyunyuta mu EDGAR tugaruka tuhurira ngo zawero mabondo gabantu bagira ki baki kamera munonga RCC tino kwenda kukwitwa kugume kumuherekeza ndecho kumuhereza shwari aba manyane kakamugambira EDGAR kukoza abantu bayecho bakibwira kandi mugambe itite tukubera rekereza kureka twenda ngo RCC mugume muhure bitekateko bitwe kandi abikumurahurire byabaremera engoma yabe biwokize nkarajya bwo kuyagamba mujukwasito bemijije mitu abari kubaza kumanye bizubeberoho hati tufunire na solution abo kwanje bikimwa baje nana mukaga ebizibu yihanga baremere muzarubaje tubakwa nyenda kwibaza banywano banje kandi batabana banje aba bonse bere nabomu nebitekateko byabo mbweni nyoko kuba nindebe ibi ntero mu ngaro isimarahanga manyago ikitwarwanire kikashika mutanazaha agambe tekateka yi nangwa juma no kwenda nangwa nje no kwenda deni atahaje ekya kabiri nyenda kusima empura nege abantu baragaye nangwa intano wanje ubwo muyagambe tayi konka myaka yaba tabana banjabo abone jana buri umwe yajana avuye motoka nena kuye iyi government muteyiremu enena kuye yaba nari kurete naku buri motoka rumfuruta nomwerera akavuge motoka rumfuruta nomwerera akavuge motoka okay kandi nyenda kubahanuza abaturikize ekiyambere government yanyu y'igihugu kurakora sekifeke kurakora sihangi ekyaba bana batakwikiriza abo kuba enare muyaze kwija omushobozi bakunda statistics abantu bari above below the poverty line bakaba 63% hata tugambira mu 29 ibi biriya papara oba biriya papara y'ubyo gamba by'umuyuguru nanye kangambe by'urupapara abo ubwenge wita bukushana yondi w'urupapara y'uri y'umuyuguru yibaje no manye bya Amerika no manye bya Britain no manye bya Uganda we nyana kuhameza ngwafutwahika loko kwabura government yanyu kiyagiye mbere no kwaburwa namba ni kitekateke kikizira mu parliament ekya school fees n'ibindi ni impamya government niyo neteka
neja kubayihurira kiratiyani Okay. mukama gumere Bobare mnonga afande kandi James Messi byarasije kwambara city bobare mnonga Adam Abbas bobare mnonga mwana wanje Douglas asimwe yibinjira mwana wanje Evans biri mu misho okwezi kandi kwebaza bobare munyatungamo bobare nakutwereza kirukisha mwe barabare bitu ba GNTV mwe abare ba program bitu mutana Gw'Ebyobutegyeki je kubantu gakora katoro kwija eshaha nzozumwe amazina ya EDGAR AKAMPA soothing sound program iyo neja kujya kutahamu na Bishop Jose Utakargo mukama barinde